Ani kami ngah tidur kamar para, actually Sompi Nogor Assembly Constituency. First round je di pramuka asas bangku mangan no tuing entah sana musuh. Jeng teh kunu saya, jotono hambai je sini buang rana hamzagai budi nai, teh sini candidate Pasanlal Jomatiano, je budi nai, brono jotono ang pipeline ya hambaya paru. Pasanlal Jomatiano, ompi am saya ompi je constituency, besar bud kebang baik keplayang nah ini asa kaito. Ang lekhawe sawi maya bo onek tafar kan thangnai boibai mane habai nokha kan thangnai hasi bunchak kusuke Anu bahai ma to je asak bud kebang mama ni tabuk jotoni so jotono no mecenai bo asak bud kebang mama bahai ma to. onek khushi tai joto chini tiprasa rong no abono sau thanchani mari ngke sobte boro choba so jotono no omai kan thancha ke tonglainani bangai chini tiprasa rong no ang koyo tai jotono pipeline hambai